Magsukor people. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan hakama Islam, Alhamdulillah, bal na to muna dahil hakatan in pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta pagsyukur kaniya dari naisab kita niyo karihilan waktu supaya anduk kailo mahatol na to, ang ginawaran na to, mapatudyo maun paamiin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna na amuin pagtag-ipon harap kaniya para sa babanhangkan kita piya panjari. Inya to hak sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha ipon niya. Asabab yan, bang na to yad to Piaro limarayaw, inipiyag, bulok binasahan, hakadar, gausin, tiap-tiap, tisulakan dahil kato niyo, mandawhat na to, ingkapatut na to, dahil ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Aun biyayta di hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat din ka Mu'adh ibn Jabal law kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin inakulong niya di Muruah at niya nangangura sila ibang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam himar ini aming dongki yaon sa tua biya lupa kura sa sumagawa asiwi dengan kura sumagawa mabasag siya dumaring sin kura. Pagkus lang niya doon hayan imyanin Rasul sallallahu kaniya faqala ya Mu'adh hal tadri ma haqqullahi ala ibadih. Kaingatan mo lang nga ya Mu'adh bang unoing kapatot sin Allah ta'ala rin haipon niya. Wa ma haqqul ibadi ala Allah. Iban uno lang niya ingkapatut sin ipon niya dahil ha tag-ipon kaniya. Hati niya ipon niya kapatut sin ipon dahil ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Lang sin Mu'adh qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Insambak ko lang ni Mu'adh Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala ra iwan sindaak niya in makaingat. Inihambok din ha mga pangadatan ini sa hurmat-hurmat sa lago-lago hangan sin ini kasahabatan atau tabiat sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin di sila lang ta magsambong, magtuy-tuy, amin hauno-uno na imbiya mga kiyahatihan nila, buat malaingkan hibalik nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amoy in uno-uno na biya sa pantun, inidimihil kanila sin pangadjian. Na, laong niya, bunalunal to lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa inna haqqullahi ala ibadi in haq sin ini Allahu ta'ala rin haipon niya amunain ang ta'buda pag tag-ipon sin ipon maun pa amin tag-ipon kaniya hati niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naun hayaon in kapatot beta damikyan kapatot sin ipon daing hatag ipon kaniya
haqqul ibadi ala Allah an yudkhilahul jannah. Amin pasurod niya palawom sin surga. Naroon namin hadis ini nagsasambag-sambag in pakarajaan katan antara sin ipon iban sin tag-ipon at tatkala dia kita magtag-ipon harap kaniya ampat ta isab tiunay in kapatot sin Allahu Ta'ala rikato amanin pagtag-ipon harap kaniya na tanto sadya hikarhil kato tanyo in kapatot na to dahil Allah Ta'ala amin pasurun kita niyo pa launsin surga. Amo na in siyusukat sin surga kato tanyo kakitaan niya sarta kasaksian niya in kapatot sin Allah Ta'ala ri kato tanyo amin suway na to paganggawtaan. Suway na to pagbulok binasahan urulon in katantan pamiat sindaak sin Allah Ta'ala amin kiyahatihan na tuin masin Tuhan na Rabbul Alamin dahil haraak niya. Amin suway sadya laway rin kaniya ampas siya mawista inyan iba ini langta masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bang aun doon pamiat bukon laway rin haraak sin Allah Ta'ala di siya matag inyan pag-ibadat mga katawtamuran. Nasabi to, suway na to, maurul man tumadto. Amin lang tasyo sukat kato tanyo sin surga. Amin ganta parsukuan na to, kapatot na to, dahil hatuan na to Rabbul Alamin. Amin yaon kato tanyo impaglugto. Doon amin tiranan, tiyatarang sindaak sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na inini lang ta, in hadis ini, abok dahil hamang hadis sahih, sarayaw-rayaw, ini pamiat kato tanyo, sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labay ring hapangasubo, sa sumakawa inyaon pangadjian sa lago-lago, pagpahugot, sin panumtum, sin ini murid dahil hakurunia, sarta doon haon hasupaya kapag ang gautaan niya marayaw karna sin kaibukan doon biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hisiusyo in magmatuyo long ta magpadyato sin hinang doon ha lugay sin kabuhi niya halawman sin gumiini na inyan mawajib long ta in ini sulga hikarihil paamoy in naglugto kaniya labay ring hapag matuyo niya raisa. Bati niya kita in himinang sinsabab hasupaya bang tamahinangin sabab hikarihil na kato in amoy in ini kapatutta. Bihan in amoy in biyeta kato. Naampa longta in surga ini dunhan ini biyeta kato tanyo bang uno naman yung kaibukan doon halaw. Pasuron muna pasuron pa laom sin surga. In halam sin surga yaon inda jenis na ini laom ta parasahan sin karihilan suku doon karayawan halaw sin surga yan. Aw doon siya butlon niya banalahu baitan fil jannah. Bangunan siya bay halawsin surga. Aw kasrun fil jannah. Atawa astana halawsin surga. Biha. Aun doon lang niya putihat lahu abwabul jannah. Ukabun kaniya. In lawang sin surga. Atin niya pasuron siya. Palawang sin surga. Atawa lang ta yartafi'u darajatan fi al jannah. Atin niya angkatun siya pataas darajat mataas doon halawman sin surga yaon. Bihan inamuin deng ha mga pagpaibog kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin labay ring ha amuin pamayta kato tanyo sin daak niya pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw yaghrisu lahu fiha gharasun
atawa tanuman siya roon, atin niya halawm sin surga yan, bunga sin amal niya ri halawman sin gumi ini, sinyari pa siya masya halawman sin ini gumi. Bihan. Na, impagyanon doon dahil mga kahoy kaiibukan bihan, sampai inyan napa ini sampay na to nabihan si mga limabay amoy lang niya in katan sin pagzikir yaon at niya panumtum patuhan na to Rabbul Alamin amoy in kita mamudji patuhan Rabbul Alamin in pupudji-pudjihan tanto patubuan sin Allahu Ta'ala tiap-tiap hambuok kabtangan doonhan kahoy ridto halom sin surga amin surga siyo suko ha amin tiap-tiap manumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sibo dahin magtahmid, sibo dahin ini tahlil, in uno-uno nakatantan panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala inyaon katan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patubuan kita kahoy dito amin sindungan sin ini tausul ka dito ha adlaw kana tata bukon niya on ula-ula kahoy lang tawi asin kahoy diha dunya ini kana inyaon amoy nakalanduin ini hamot niya bihan bang kumabkab na indahon niyaon kana naman nasin sukukan niya imparasahan amoy wala niya lang tanadaot di halawman sing gumi ini dito raha lawm sin surga. Naamod to mga katawtay manguran Islam. Nasalta doon haon, dahil nga mga pagpaibog, amuin pagbalik-balikan na sadya halaw sin sara, sin agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunal tudlang na insulga ini, innama tudkhilu birahmatillah. Insulga ini, pagyanon, in makasud daring ha palawm sin sulga yaon daing ha sabab sin ulong sin Allahu Ta'ala. Hati niya bang sabab sin ulong sin Allahu Ta'ala subay kita ti ulong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haono in mga sabab niya doon ha pagtag-ipon harap patuhan Rabbul Alamin. Amin kasihunta halgaanta iban ini ayo puton tamarayaw impiang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala but amo yan in sabab sin hikala sa kato sin Allah ta'ala paggain hikasud pa lawman sin surga niya amin parsukuan na to dahing hasabab sin rahmat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Aun dahing mga riwayat bihan na bukon ini kasud surga ini lang ta amoy in amal bihan. Aun day sabi ta doon hati niya dahing hasabab sin amal. At sumakawin niya dahing hasabab sin amal amuyin kimukog dan hasara amuyin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inangon sin ipon niya. Biyayta kato halom sin Quran mahamulya suratun Nahal ayat 3 tag 2 parman sin Allah ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sud na kamo palam sin surga lang niya dahin hasab asabab atawa parsababan sin amuyin ini hinang niyo doon. Hinang pagyanon doon. Amin hinang piatar lang sin ipon di hababaw sing gumi yunay niya tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala miya magad ha pamiat sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo nang pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inlawan niya damikyan biyita doon ha ini ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ini doon hayon lang niya lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali way lang niya maparihara hambuok dain kanyo pasal sin amal niyo. At niya in mga ini bang in amal yaon wala lang ta miyatok paamin amal kaya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nari siya yaon mahinang sabab sinikasulsul ka. Subay ra siya magtugda iban sin
pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan al-jannatu amala. Di mahinang sabab hikasud sinhambuok palon sin surga in amal niya. Buat malaingkan subay siya amuin, laung ta miya makad doon ha amuin. Ini kakahinang yatarang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na si mga pagsambahayang, laung niya sallo ka mara ito muni, o salli, sambahayang ka mo, sing kita niyo kako, pagsambahayang po. Narang yung pagsambahayang niya, bukon pamiat dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pagsambahayang mo, natanto inyan katantan, di sumampay kay mo inya angot mo. Bihan yan mga katawtay manghuran, kama Islam. Na in mga ini, suway in katantan, amuin iuurol na to, inday nga mga biyaway ta doon, amuin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya maitong makasud pa amuin ini lang ta kitab pagsusulatan sin amal na to. Ibuda, amal hisulat inyaon katan karayawan, iwan sinyaon katantan amuin harap pamangi. Bihanyan, supaya bang maaunin pagtimbang ang pamabugat siya madto pamarayaw na dunhan mahinang sawab in amal sing kita niyo matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangsaw pa ma in bugat maripa amoy in amal bukon na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dunhaon na lupas in katan piag ni hulas sangsaan tara hindi hababaw sin gumiini. Bihad to yan. Na in sa taod-taod sin mga parsababan pagatuhon na to iwan simbanos niya hatupaya sadya ini lumasay na Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo na yung mga inikatantan iniyan na asal hihiklad kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matarang dahil halaw man sin Quran iwan dahil halaw man sin sunna niya. In sunna, biya na sinagi, amuin pagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin katan, ini hukuman sara dahil halaw man sin Quran. Bang biya diinin paghinang kaniya. Biya diinin, laung ta katubtuban sin hinang yaon. Biya diinin, ini hawa niya hinangon sin kita. Iwan biya diinin kahaupuan niya, sin paghinang ta. Inya to katantan subay na to ingaton sabab may ta in agama Islam subay siya pag ingaton pangadyon. Di mo yan mara amun kita unadya hamok tao jagahan mo yung paghinang niya. Ubos yan to ang pamusinguran sabab may ta in pag-amal harap patuhan magad in udyot pamaranan mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namumudjiin, dila, labi-labi na injantong, inudyot pamaranan, umalok pa Tuhan Rabbul Alamin, mangiblat in sikilim na sing kita, sumudjod in pito ang gautata, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, sarta tulus ikhlas, harap kaniya in maksud doon haon, sin pag-ianon, pagtag-ipon, miyamakad, aaturan sara sing Quran, ibang sunnah, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naada po suway tayan to laung ta amuyin masiguro in katanhi hinangta yaun doon in pamarat saya sing kita iwan tulus ikhlas in hinang takarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyang katantan, kaya ingatan da sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang unuin, niat maksud ta, hakamuhi ta, lami-lami na to, halaw man sin pag-ibadat ta, harap patuhan na to, Rabbul Alamin. But in inikatan, siukat kato, in ka-ikhlas. Ini piyang hindo, bukon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, way nagbidda siwuk katan.
Biyata sing Quran, siyaksian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, in katan piang hindu sin mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatik milmasa ti magna in pagdaawa sin mga daak sin Allah ta'ala patiap-tiap kauman nila subay siya yaon in kaikhlas. Sarta miya magad doon ha sara sin Allah ta'ala iwan laway ring hapamiat sin tiap-tiap daak patiap-tiap kauman. Na in kauman kahinapusan atawa amunain alam kahinapusan amunain alam sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin launta nakasuod palawman nilain panghindo dahing halawman sin Quran mahamulya. Amo yan mga katawtay manghuran. Haagam Islam. Nakasabab yan. In pakaradyaan ta. Inda jenis na imparsawaban, iban sin taud niya, kaya na dumaot kita rin hatuan na to Rabbul Alamin, hapag ibadat na to harap kanya sin, lasa niya kato, bat amon ting sabab sin hikasugod palaw sin, suruga, bihan. Nabang inilaw niya, ini maurul tamad-tumadto, inamoy inhiklad kato taniroon, sin paghinang, dahing ha, laway ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ini sampay lang ta simpag maaroy taroon hapag hinangyaon. Amo na lang ta sila aun naroon kalam masin udyot pamaranan na inyan aun kamaapan misan tali matunay lang ta amoy jukup-jukupan natat kalaon parsababan niya dahil nga kalam masimbaran atawa uno-uno na lang mga parsababan amin tay maunsin sara na inyang katantan jukupon da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hang nga sila si mga tao maas na di na makatukayad ako din pamaranan, kan na insara, sintuhan na to Rabbul Alamin, diri hilang kakaan, mahita, biya si magsambahayang, bang tarik kakausan itindog, misan naglilingkod, inya to tayo maunda sin Allah ta'ala, jukup-jukupan. Narang di mara, sampay naglilingkod, misan nagkukulang, habang mayan, way gulong guta sinamal. Habang mayan, di kahilangan inamal, masiyaon titindog, misan palong ta, nagdarasin kalaas, iwan sing kalamma, hatat kala piajajatura inyaon katantan, bistahon da kato jukup-jukupan. Amo na yan in mga pagtawagod bonus sin Allah Ta'ala hamanga sila senior citizen bihan. Amin malam na in pamaranan. At inya jukup din bistahan kanila so absin, amuin ini di na ikatukayad sin ang gauta nila tumunay wiya sin amuin lungbu bago yaon, kataw kasi si mga sabab bihan, na mga sila to na asal maluhay kanila hitunay in piyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin pasabsin kakulatoksin ini udyot pamaranan nila. Narihat to mga kataw tayo manghuran hakam Islam. Nahasabab yan in mga ini pag-amal sing kita ini mataod ka jenis amoy in ini doon haon patartaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakaradyaan ta hawak to sin ukawon na sin Allah ta'ala kato tanyo in parsawaban sin amoy in ini mawista sa laggo-laggo amal mga amal na to biya sin mga bulan Ramadan limabay na rin kato tanyo amo hindi na to madawhat in pahala bihan hadugain bulan buat malengkan bulan Ramadan, na ini kagunahan, subay kita matuyo doon hawak tuyan, subay kita takama, asal sumud palawman niya, hasupaya mapataod na to in amal ibadat na to, amoy in lawi-lawi na to, then doon haon, aon doon, hangkarom yung bistahon kato, sa lago amal, hangkarom dayaon bang kimugdan in amal ta, ha duman amuin pagjagahan sin kita mo ng pagganong Laylatul Qadar na hari akaw sin nakapag-ibadat ilaw ta ini labi kawaluan tahun in lugay imbistahan sin namin ang karum dayaw amin amal mo yan nasabi to suway to dito jagahan sa ta wala yaon tiutat kato tanyo yabay ta amin doon hawak to yaon buat malengkan
biyay ta kato tanyo roon hangpo adlaw kahinapusan simbulan Ramadan. Na inya tumalahoy ra lang ta amoy magpa tudyo kaniya supaya na ini pagjagata tiap-tiap dum dakta impagamal ta na bihayag tuin ini hinangon taha uno na inapatarang kato tanyo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na ini, insyaallah ta'ala, inut-inutunta sa buton yung mga palsababan. Kuno na to madawhat inlasa sing Allah ta'ala kato ni hati niya. Kuno na to makawa in kapatot na to dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya, ito mga palanggungan, hakamaslam, insyaallah ta'ala, na murah-murahan hawak to balik yan to, na tupatan na to, impangadyan na to ini bagulong ta, insyaallah ta'ala. Mga humbaid na ako kaniyong katahan hawak to ini, kana miabot ngayon wakto. Barakallahu li walakum fil Quranil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa?